Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your serenity. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Go to Beijing. Kita ke Taiwan sekarang. China. Jepang. Yalah. Ya Allah, K1 manten anak kalian kalau syamu Muhammad ye seaitan hauhan cucai tena Allah tekelian waman hauhan cu Allah. Kemana sekarang kita? Sunda. Jawa. Iya, kebetulan darah baru kita hari ini juga ada darah Sundanya. Wong Jawa. Bukan Wong Jawa. Wong Sunda. Bandung. Kumaha atuh. Kang Dama. Ya, lanjut. Ya Allah, lungsurkan rahmat sinar selamat kagem Nabi junjungan kuring Muhammad salawasna ayadina kawilu jangan salawasna di tengah tayungan ku Allah. Maklum awak tak gua aku. Dengar babi. Lanjut. Nada kalau aku nyoba binti orang tu. Malet leru dari Kambang. Tanya tak beralih long ke Jawa macam tu. Tamping-tampingnya. Okey, Jawa. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kanggo Nabi junjungan kula Muhammad. Salaminipun wonten ing keselamatan. Salaminipun diwales Gusti Allah. Terbang lagi ke Sumatera. Singgah dulu di Sumatera Barat. Ya, di Mentawai. Padang rumput. Ya Allah, curahkan rahmat juga salamatan antar untuk Nabi piturui kami Muhammad sepanjang hidup di dalam kebahagiaan. Salamunyo di dalam kasih sayang Allah. Nah, sekarang welcome back to Aceh. Oh yolah. Ujung Sumatera. Kita nak kembali kat sini lagi. Ke Aceh lagi balik. Balik lagi ke Aceh. Aceh Utara. Ya Allah, neberi kerahmatan keselamatan kesidra Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang berrahmat bansigam alam contoh dauladan insan bantu manusia. Allahumma
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله